I'm sorry, excuse me. Ngiye kukureka wumve iyi video nuyirangiza utarize. Urabura umuhinga. Ariko sorry, jewe ngira musiyo byambabaje kandi byanteye agahinda. Burundi bugeza ahatemba aharindimo. Ariko reka nje duhurire imbere urangije kumva iyi video, sorry kidogo mbangire wowe ubanze wumvirize. Salute. Ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stoke, ndafise umuceri muri stoke. Nteje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute? Abantu muhimba nabi n'ukuri, abantu muhimba nabi, wewe wabayicuri kubera umugambwe. Abantu muhimba nabi n'ukuri, abantu muhimba nabi, wewe wabayicuri kubera umugambwe. Yohozi murabicanyi none ubivuga abicanyi rero ntibakwiye kutwara bene wabo, kuko ijya ntwaro naho abantu boza hariho abavuga ngo ya ngo sinobivuga ngo kukubera ngo kakazu nari mfise ngo hajya ngo bokantwara. Ndibabwira nti none ugira uhabe ube muri iyo nzu ushumvye ntiwapfuma ugenda utakivuga ubimbwa koko, kubera iki abarundi bibagiye wa mugani w'abasokuru ati hakubimbwa wobimva. Igihugu catwibarutse twese igishobora kutwagwa ngo kiyobogwe n'abicanyi n'ibisuma abambuzi y'abantu ngabo, kandi abantu benshi rero ngo magi ngo bizogukora byarangoze mugabo ni habikintu kinezereza. Naho bambeshe ngo ngira ngo kudeta, ngira kudeta, naho bambesheye jewe ijya ntwaro ntayo nkunda, kuko si abatwara sidabanga urabyumva, mugaye ibyo bakora nk'umukirisu jewe sishobora kubyemera, kandi mbupfuma bampica inzozi bazoze bantware, kandi ndabyemanga. Azovuga ngo eroje ngo ya ngo rubikuremwo, oya bishiremwo babyumve banyumvirize. Niyaba sindanamuhamagara n'umukuru w'igihugu, kuko iyo uri umukuru nukuvuga ubu mukuru n'ubutumwa uronse bwo kugaburira, kwicisha inzara abutwara, ukabicisha ingwara, ukabicisha ubujuju, ukibura ukoma, ukiba gushikangira ngo ibintu byose ukabyiyitirira, wumva wowe ubaye umukuru w'igihugu gute? Jewe nta muntu n'umwicanyi n'abo bantu bose igihe bari mu ishyamba umuntu aja amungira ko nta muntu n'umwe nagiye kuvuga, namubwira ndaguhanuye subiza inkota yawe mu bwubati ni wice. Nanjye sinari kumwica kandi ndumukiriso, kandi Yezu ku musaraba yabwiye ca gisuma Ronjino kimusavye ikigongwe ko atamuciriye urubanza rwo gupfa, yavuze ati kuri uwo mugoroba nyene uzoba uri kumwe. Urukundo rero nyakuri rukunda umuntu rukanka ivyo akora, mugabo sinshobora kwitiranya ubwicanyi bagira ngo cendabanga ajewe nobasa nabo. Urazi mu Kirundi ngene baravuga ngo yaramvuye ku mutima, ukuvuga naramwishe ntakibaho. Bonera kure mwese shirira, bagumyabanga mwese shirira, namwe bipinga mwese shirira, raba komera tuze kuvomera amavoka, tuvomera amavoka mw'izina rya Mwana Nyota Mweranda.
kuko handazi benshi ntibavyumva ariko twihaye ihangiro ry'uko igiterwa kivoka kigira igiterwa jabukamazi abandi yaza ngo twikoreye ugwagwa turi kumwe twese biragira gute turi kumwe twese bigira gute sinimave ndikaturi ko mubizi abarundi turi kugahiye dufise umugambi ihangiro ryo kugira igiterwa kivuka igiterwa njabukamazi turonke amadovize too much niyo mpamvu tuvuga tuti shiramo akagufu shiramo agatege fundi vomera ipaka vomera ipaka vomera ipaka ukomera amashimwe cyane rwose imana ibahekagire imana ibahekagire imana ibahekagire mwanya kwirirwa turata umwanya dukeneye amabarabara dukeneye igitoro dukeneye iki ayo mahera yose muyampe basijewe none ko tuzomutora naje nzomutora nandi umufrodine n'abandi barundi bazomutora ayo mahera twirirwa Uburundi uko kwa karindwi turi itariki 14 sendi DDFDD iyobowe na Reveriyane winararibonye akaba ndayishimiye je nubwo ntagaruka muri aya mavideo nkivugira message yiwanje cyangwa se nibindi uza kumvamo hano akavuyo kagiye kuba muri iki gihugu nta kizimya mwoto yakazimya ikintu nabonye gikomeye cyane nuko abanzi bose b'igihugu barahagurutse abanzi bose ba Evariste Ndayishimiye barahagurutse kandi ntiwibagirwe n'uyu mugabo witwa Akatorwasa Bunyoni niyo mbare Kongo abanzi banka opposition y'u Burundi abantu bari kotereta na Ndayishimiye wagira ngo bari urwavu bari amavubi donc bisize isusa bahagurukiye rimwe kandi ntabwo bagusiga ukuri kwiyampamagaye kurahirana icyaha ariko ibinkurahiye mbibambirwe Evariste Ndayishimiye uri mu mazi abira uri mu yabira hari abagore bigeze birukanka kwa Siyoni bambuwe ibitenge bakajya bazamura impuzu bagahena umwaku wabo uburatanguye igihugu kigiye kuba akavuyo kiba kajagari kibe akaga ariko gakwezwe na Evariste Ndayishimiye ni mu ndebera aba bantu bari bikoreye amazi ibibido roswari amabase agahinga kose basidukanye niyonka ngo barimo baravomera ivoka imagine muze mumbwire umuperezida ushaka gukina ninda ngo ndafise mire ndafise ibi perezida uziko umuntu asara ntabimenye umuntu uziko atokogwa ntabimenye uziko umuntu ayoba koko ntabimenye uziko n'abantu mugenda nari abagome badasha no kukubwira bati ibi bintu ni mu bisibe byacitse cye ntabwo inkuru nkiriya nayisohora ngo ijye public abantu babirebe ni mumbwire buno muri abakristo ndaje mbandanye message y'Imana ubu noneho no kuzana ibimenyetso n'ibihamya kandi narababwiye ngo rodiseti z'ukwino 2026 Dawudi aratangira ibikorwa byiwe ubu noneho ntabwo nkishidikanya ntabwo nkivuga ngo rega ngo bahava bavuga ko wavanye ngo ubeshye nta ngorane ubi bintu ni sawa wanka wemera muraryambaye kumanywa ku murango ntumbwire vraiment ko nakicara hano nkihaya ngo fisi inyama fisi ibi nambaye ibi muri sari wanjye hameze uku ndyamaha nari ibi rererere ke problème perezida w'u Burundi ofisi ingorane je mpamya ko atari gusa abantu barasakuza abantu baravuga abantu bararuha abantu barikorera amaboko abantu buzubuhe barajya hehe barakata he babuze igisubizo
Imana y'Abisiraheli ni nzima, Imana y'Abayahudi ntiyapfuye, Imana yaremye Uburundi ntabwo yigeze igeraho ye yabuze igisubizo. Barundi bavandimwe nshuti zanjye, Imana irabatabaye. Ibi ni umwaku, iyi ni inyatsi, iyi ni karonda, iyi ni kiranka yikina abantu ku mubyimba. Ibi ntabwo biba impossible, jamais. Ibi ntabwo bibaho. Je nasengeye iki gihugu imyaka 9 ndakizenguruka n'amaguru n'umutima n'amaboko. Imana ivuga ngo iki nicyo gihugu kizatangirirwamwo, Imana izatangirizamo ikanguro, ni Edeni, ni Isirayeli. Bwoko bwaho bwubahwe, ivu ryaho ryubahwe, amazi yaho yubahwe. Kubera iki? Iryo sezerano tutarirwanirira. Makuru nkuzaniye rero uku kwa karindwi, Imana igiye kwica, igiye kwirukana, ihagurukije abanzi bawe wowe Evariste Ndayishimiye bose, niyo nka barasiduka. Igihugu cy'u Burundi kirazengurutswe, kiragoswe, n'imbere kirimwo abandi bantu. Donc Uburundi buri ku rwego navuga ngo bugeza ahatemba, ariko hahatemba ntabwo buri bugwe hasi jamais. Uko kwa karindwi mwizigi uhoraho aratabaye, kuko Imana yambwiye ngo aba banzi bose n'abunyoni mubona cecetse, Rwasa cecetse, Niyombare cecetse, Redi Tabara, aba bose bagiye kugaruka ukuri kwamye, mubabonesha amaso yanyu nka kurya. Ntabwo se ngubwire ngo ntabwo neva ari bubakwire. Igihugu kigiye kuba kavuyo, ariko murabyemera mubibonye. Ntabwo ari nza, simba mu buhanuzi bwitwa nza. Turi mu kwezi kwa karindwi, muri rugiye kwaka. Bapfa bakira bakire, babaho bahunga bahunge, Kanani igere, abantu bayinjiremo. Minisitiri umwe abura igisubizo, minisitiri wa kabiri akabura igisubizo, minisitiri wa gatatu akabura igisubizo, uwa kane akabura igisubizo, minisitiri w'ingabo akabura igisubizo, minisitiri w'umutekano akabura igisubizo. Abaminisitiri bose bo mu Burundi bagwariye rimwe, barembera rimwe, barira ruswa rimwe, cyangwa bakirira ibiturire rimwe, bose bayobera rimwe, bakurikira perezida. Igihugu cy'u Burundi umwaka umwe kizimira, ibiri kizimire, gitaka gisubira, gitaka gihomba, gitaka kirohama, gitaka gisoma nturi, gitaka abantu bari muri social media bakanda bagira bate. Nicyo mwumva mwahisemo mwebwe basendi DDFDD, oya vraiment aha mwihenze. Imana irabakorera ko muri uku kwa karindwi ni umukara, kwa karindwi ni imvura, kwa karindwi ni isegenya, kwa karindwi kurarura, kwa karindwi kurabishye, kwa karindwi kurasharira, n'umururazi n'umuravumba kubera mabi. Ibi bikora abantu bakuze, nta mwana urimo. Neva arakuze, Reveriyani arakuze, Ndabiraba arakuze, Ndakugarika arakuze. Aba bantu bose babashinga ntahe, ariko bari mu nyungu zabo, inda zabo imbere, ubuzima bwabo imbere. Igihugu kigume kigenda gipotera, baturira amasoko nibisanzwe, ibitoro byabuze nibisanzwe, induru, urusaku, abahunga, abatoroka, abafungwa, abicwa, abamanuka, abazamuka, abanyerezwa. Hari n'igihe witegereza ibintu ukavuga ngo niba ari uku umuntu ashobora gusara ntabimenye, umuntu akwiye gupfa atarinze gusara kuri uru rwego. Ibi ntabwo bibaho, ibi ntabwo ari iby'abaperezida, ibi ni iby'abarozi bayobowe n'imwe mbi, batikotora, badakotororwa n'Imana. Umuntu abura n'akenge na gatoya, akabura n'akantu na gatoya, akagenda toka shetani. None se cyakurada ikintu kimwe yenda navuga cyampumuriza cyakikandemesha nk'umuntu usenga, nk'umuntu ukijijwe. Wasanga ibi byarabaye kugira ngo abarundi yenda batazibagirwa, reka mbivuga uko. Ariko bibaye ari nk'ibibaye nta Mana iri imbere ngo ibatabare, ibintu bikaguma bimeze uko. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Muri ninde numvisemo umuntu uvuga ngo Mana dusenga tutabona? Bikira Mariya nyiri impuhwe.
bibaye nta byiringiro by'ubutabazi bihari, umuntu agakora ibintu nk'ibi akabayobora uku, agakora ibi akabuye. Amahanga yo ntacyo biyabwiye, buri muperezida ahanganye n'iby'igihugu cye. Isi byo ntibiyiraba, nabo muri Hayiti babaho ubwo buzima, abo muri Somalia bakaba. Yesu we, n'udafite amarira ari umurundi hano yayarondera. Ni ukuri biteye ikigongo, biteye agahinda. Abantu bagume bicigwe Zambia, bicigwe Malawi, bicigwe Uganda, bicigwe Kenya, abantu bari kurya kataribwa bararushye, babirukana nk'abatagira igihugu, babasuzugura, babafata nk'ibintu by'ubucafu, bafite igihugu cy'isezerano, basezeraniwe n'Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ikavuga ijambo. Hano ndi kumwe n'abantu bategereje Kanani, ndi kumwe n'abantu bategereje Dawidi, ndi kumwe n'abantu bategereje isezerano ko risohora. Nibwo ruhande nge ndiho. Bibaye nta byiringiro, yaravuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza kw'Imana. Kuko ibi ni akamaramaza nshuti yanjye, ibi birabaho. Perezida bose bakayobera rimwe, bakazimirira rimwe, bagapoterera rimwe, igihugu kikabura ukiyobora, bakajya basigarana amajambo mu kanwa kabo gusa. N'abakozi b'Imana bagahita bajyana nabo. Mbayahago kumva arimo aravuga ngo urumva ngo u Rwanda hajya ngo ruratuzi ngo ruradutinya, ngo urumva ngo ibyo muri Kongo ngo igihugu ihumure. Mbayahaga yakaba yatanganire. Harimo abantu bavugira mivumbi kumuvumba, bakavuga kugira ngo baramuke cyangwa bapagase. Mbayahaga uko kuri siko kuri mu mutima vrema. Yabaye muri eproni bya politiki arabizi, tureke guhendana. Yabaye mu migambwe itandukanye, yabaye mu mpunzi, yabaye mu Burundi bukize bukenywe, yabaye mu Burundi buri mu bihe byiza, buri no mu magume. Arakuze, ntabwo ari umwana. Ibi ni uguhenda abarundi kugira ngo ashimishe Evariste Ndayishimiye, ariko ni kinyoma cyamba bihusa yo Mbayahaga. Kweri igihugu kigeze hano. Iyi Imana ikwanze n'ubutaka burakwanga, isi irakwanga. Iyi Imana ikwanze n'umubiri urakwanga. Iyi Imana ikwanze nta kintu na kimwe kikubaha. Bivuze iki? Bivuze iki? Bisobanuye iki? Uku kwindwi ni ukwezi kubi kw'iyi repubulika, ni ukwezi kubi, kubera ko abantu bagiye kwicuza icyatumye bavuka babaho. Umwe areba undi avuge ngo iyo mbimenya simvukire, amaso yange babonye ntabaye arabibonye. Iyo mbimenya ngahunga, iyo mbimenya si umuntu nyine yicuza icyatumye aba muri iki gihugu cyangwa akitirirwa kubera Satani. Ariko ubikweze n'uyu nyine, kuko arongoye igihugu buhumyi, akirongoye rugaba. Ntukwirirwa ashwana na Faustin Ndikumana bahana amatiku nkamwe yo ngaha ku mbuga ngurukanabumenyi. Perezida araja muri ibyo hajya, ariko habuza abantu b'ukuri basengera perezida ngo bamubwize ukuri. Habuza abashinga naye b'ukuri, habuza abaperezida b'ukuri. Koko habura n'umuntu uri mu Burusiya ngo avuga ati ewe Burundi, politike yanyu ntaho yabageza. Politiki itagira igitori, itagira amahera mvamakungu, politiki itagira ibarabara, politiki itagira isoko rizima, politiki idashobora kugurira indege perezida nawe ubwo atayigurira. Igihugu gifite ubutare bungana uko. Mukama wanje ngo buri mwaka ngo bohereza ngo miliyoni 370 zo gukora indege y'igihugu cy'u Burundi iri Madrid, ngo niho iparitse. Imyaka 11 mukoresha indege. Rega n'uri gukora indege ahereye ku IPS imwe yarayihejeje. Rega n'uwarondeye, hari igihugu kiri kurondera indege ya perezida imyaka 11 cyaba cyararosa yo kugura indege irerura umukuru w'igihugu. Kweri none se ko bavuga ibigoramye ngo imihoro ikarakara, bavuga ibigondoye ngo ibishyimbo bikanaga amazosi cyangwa ibiharage. Aha turacumuye rwose kuri wowe, ariko imbere y'Imana ntabwo ducumuye. Ibi ni amahano, ari nk'ibintu muhanirwa. Babatera amabuye basendide defudede,
ari nk'ibintu muhanirwa. Imana ni inyempuhwe, byabagiraho ingaruka n'imiryango yanyu, aya maraso yabaha amavure. Tureke guhendana ngo tubasige inkori ku maso, mwakoze nabi kandi mwigenza nabi. Umurengwe ni ukufata, uhaze ni uko yitwara. Ninde ugakina komedi nka ba Mutima? Ibyo nabimenya gute ko ibiciro byazamutse? Mungu wangu Jesus. Wabimenya ute? Fata abantu ubikoreza ibibido ngo barimo baravomera amavoka. Ufite inganda ziyahingura. Nasanze muri Amerika ngo voka rimwe ngo rigura $5. Uburundi bukoresha $. Buni ivoka ariko ngo inzi ziri kugura 5,000. Voka nini zimwe za kera zabaga ari nini cyane. Tubyemere ibyo bintu byaramira umwana. Rega ufite inzara, banza ucinzira abantu babona ibitoro. Voka ni muzitere sava, ariko ntabwo ari cyo kintu. Amabuye y'agaciro yanze kubateza imbere, ugemura amakamyo n'amakamyo. Voka nizo ziri bubateza imbere. Ikori obirere yirigwa itoza, munaniwe gutera imbere. Voka nizo ziri buze ziteza imbere abene igihugu. Amasoko ari gushya, voka nizo ziri busove bino bintu. Voka nizera niho muzagwana muri Kongo mugatsinda. Voka nizera niho muzaha abene igihugu igitoro. No mu Burundi igitoro kirahari. Wazanye ba rwiyemezamirimo basanzwe bahingura ibitoro bakagicukura. Urakwiye kubibwira abantu ngo hano ngo ibintu birahari, ngo sinzi impamvu ngo bavuga ngo aho baba babivana. Je rero murantunga, igihugu cy'u Burundi ubu akavuyo karatanguye. Message hanini iri maha nakavuyo gatangujwe na opposition iri mu gihugu n'iri hanze y'igihugu, zose zihagurukiye rimwe zitudutse n'iyonka gukura Everest Ndayishimiye kwa karindwi. Ni kubi kuri CNDD-FDD, ni umwaku, ni umukara, ni ugutsindwa ruhenu ubutazagaruka no kungoma. Uyu munsi reka tuyage muri Matayo 27:32 umurongo. Titire cy'indangamamagambo: Yesu abambwa. Bagisohoka bahura n'umunyakureni witwaga Simoni. Uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Umurongo wa 33. Bagisohoka, kuko mwibuke ko umusaraba ntabwo Yesu yasangaga aho ushinze, ahubwo haraho wageraga mu nzu nka kuriya ibarizaho riri babaza ibintu bakabihingura. Ngo nuko uyu bagisohoka bikoreye umusaraba bahura n'umunyekrene, ariko ntabwo ari umunyayikirene. Nuko gusa Bibiliya yamwisira izina, kandi ubwo ibyo si byo ngarutse kubera iminota. Ngo bagisohoka kumwe na wava ahantu wikoreye, ugisohoka ukigera mu ibarabara ucubomana n'umuntu naka. Ngo bakimara kuhura n'uyu munya Ukraine, ngo acahita bamuhata kujyana nabo yikorera umusaraba wa Yesu. Byari byeme, ngo aramwakira agenda yikoreye umusaraba wa Yesu. Burya birababaza kuba umuntu yakubita amaguru, agakubita amaboko, agakubita umugongo, inkoni, ibibando, yamara akanagukorera umutwaro. Hari ukuntu abadayimoni bahemukira umuntu, kandi nicyo babereyeho bo, bari mu kazi, bari mu nshingano zabo. Aba bazimu n'abazimukazi, hari ukuntu ikigeragezo kikwataka, ukaba usanganwe ibibazo byinshi cyane nk'iki gihugu cy'u Burundi n'abagituye n'abakitirirwa na bene cyo. Arukiza ararushya, ari n'ukenya ararushya. Hano niko bimeze. Noneho rero abumva ikinyarwanda n'abari mu Rwanda, iri jambo nguhaye ikazi n'imbabazi TV gatatu Geni Prophet General Marti turiyage. Satani akagukorera ibibazo byo mu rugo, akagukorera ibibazo byo mu kazi, akagukorera ibibazo byo mu bana, ibibazo by'umugabo cyangwa by'umugore, akagukorera ibibazo by'amadeni. Muri ibyo byose agashyiramo n'indwara.
agahita akubwira ati korere tugende. Noneho Yesu we yari yikoreye umusaraba, hari ibirometero avuga ati ndava aha Kamonyi nerekeza i Kigali nture, ndava yenda hano mu Kanyosha ningera mu Ruziba nture, koko byaragaragaraga byari mu mubiri. Buno abikoreye umusaraba witwa indwara bazawutura, abikoreye umusaraba witwa ubukene barawutura, abikoreye umusaraba witwa amadeni barawutura, abikoreye umusaraba witwa ubugumba n'ibindi bibazo bitandukanye turawutura, abikoreye ibigeragezo by'abana uwo musaraba barawutura. He abikoreye umusaraba w'urushako rubi uwo musaraba barawutura. Ngo ariko agisohoka ahura n'umuntu mwiza, aramubwira, amuhata kujya, bamwinginga bamuhata kujyana nabo, ngo arabakira. Imana ireme ku buzima bwawe umuntu wakwakira. Rero ntabwo Imana iri bureme ukwakira, yararemwe aranatangwa. Icyambere umwami wacu Yesu Kristo birivuga ngo abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Icyambere ni ukwizera Imana Data uyobowe n'umwuka n'umwami Yesu, ukagera ikirenge muke ukavuka bwa kabiri. Ibi bintu ndi kukubwira ndi seriye, kandi n'umwuka w'Imana ubudutumye ngo tubikubwire, n'ubutumwa bwiza. Kugira ngo uronke ukwakira, kugira ngo uronke ugusova, kugira ngo uronke uri kumwe nawe, kugira ngo uronke ugushyigikira, Yesu yaratanzwe. Nubwo anyura mu bantu sava, ariko anyura mu bantu twizeye we, anyura mu bantu turi kumwe nawe. Ese nawe uri kugenda ukubitwa, uri kugenda ubabazwa, uri kugenda ushinyagurirwa mu rugendo rujya mu ijuru, mu ibarabara uri kunyura, aho uri kurengana, abantu uri gucaho bari kuguhumuriza, bari kukubwira ngo iki? Ese ibyo uri gukora ushyigikiwe nande? Urugo wubatse ni bande barusengera? Ubuzima bwawe bupanze gute? Yesu aho yanyuraga hose baramukwenaga, bakubita, batwenga, bashinyagura, bati siwe wabona, ngaho ikizo dukize, ngo bari bamuhaye inzoga z'umushari. Uru rugendo turimo hari igihe amaboko abateruye n'umutwe wikoreye no mu mugongo uhetse no mu nda uhagatiye y'ibindi n'amaguru yawe ukwesa ibyaha biri kukuvuna. Urugendo uri kugenda rugorana cyane nka za nziga z'amagare. Bibiliya ivuga ngo nuko ngo Imana ikora ku nziga z'amagare kwa Farawo mu nyanja itukura, ngo bikururuka biruhanyije bigoranye. Urugendo rwawe Imana irubemo niho ruza koroha, niho urashika. Naho uru rugendo niba uri kurugenda mu buryo busanzwe, ntabwo sinzi ko nabigusobanura cyangwa mbikumvisha ubisoba, ariko uru rugendo turi kugenda ni urugendo rudasanzwe, ni urugendo rugoye, ni urugendo ruruhishe, ni urugendo rusaba ubwenge, ni urugendo rusaba kwitanga, ni urugendo rusaba kwihangana, ni urugendo rurimo imijugujugu. Donc nimuze murebe urugendo rwa Mukristo na Mwizerwa, uburyo bahuye na Prowoni na Gihanda, abasomye karagatabo k'umugenzi murabizi. Uru rugendo murebe urugendo Yosefu yagenze, ayo yabonabonye. Murebe urugendo Daniel yagenze, murebe urugendo Esteri yagenze, ni murebe urugendo Yesu yagenze nyir'ubwite, murebe urugendo Musa yagenze, murebe urugendo Yesuwa yagenze. Abo bose ninde wagenze urugendo rw'amata n'ubuki? Nta numwe. Ni urugendo rugoye, ni urugendo ruruhije, ni urugendo rw'akamaramaza. Rero hano ariko Yesu mu rugendo rwe, Imana ishimwe, hari areti nziza, icyo bita areti. Hari icyapa Yesu ajya ashyiraho, ukahasanga umuntu wari uburayi akakugaburira, ugasanga umuntu wari wambaye ubusa akambika, usanga umuntu bari bagiye kugutereza cyamunara akakugoboka akishyura, ukahasanga umuntu mu rugendo rwawe wari ubuza yucira n'ayumira akakurengera. Mu rugendo rwawe uhoraho aguhe depanaje, aguhe sapoti, agufinasi, aguhere ubuntu,
akwereka amarangamutima y'ababyeyi, akugirire feva, akugirire mosiyo, akubabare, akwitwararike, akwigengesere, uri intama ye, uri gutakira he. Kuko Yesu arabizi ko abantu barushye kandi abantu ari abagome. Ababazi iyi misaraba ni bande? Abategura ibi biti ni bande? Abaguhiga ni bande? Abakugambanira ni bande? Buriya n'ubuzima abantu bakereye ariko bakoreshejwe n'amashitani n'amadayimoni. Ntabwo Yesu yababwiye ngo nimunjyane ku mbamba, baje kumufata baramugambanira. Harimo abagusoma, ari ubufindo bari kureba ko utapfuye. Yesu yahuye n'uruva gutashya, Yesu ahura n'uruva gusenya, ariko ngo ahura n'umuntu mwiza aramwakira. Nta kibazo. Natwe mu rugendo turi kugenda, mu ntambara turimo, mu bibazo dufite, umwuka w'Imana kube hafi, imbaraga z'Imana zikube hafi, ijambo ry'Imana rikube hafi, ndetse ubufasha uri gusaba Imana ibuguhe, kuko urabukwiye kandi urabukeneye. Natwe turabugusabiye. Vrema Uwiteka guha ubufasha kuko urabukwiye. Kamemu. Rero umuririmbyi yaravuze ngo biguma cyabyoroha, ngomba kubona uwambambiwe. Cyiza iguhe Kanani yo mu isi, iguhe na Yerusalemu yo mu ijuru uzayitahe. Kuko Imana ntitanga isezerano ririmbura abantu, itanga isezerano rirokora abantu. Reka ngushimire wahisemo neza kurikira Imbabazi TV 3, dutangura tunasoza. Ni ukuri Yesu Kristo umwigisha n'umwigishwa tugabanire imbere yiwe. Ndagushimiye data, uri umwungeri mwiza utaragirira ibihembo kandi utaragirira kuzimiza intama. Turikoreye, igihugu kirarushya, abantu bararushe, twese biragoye, biraruhanyije, ariko duciye bugufi. Uduhe sapoti, udufinanse, uduhe depanaje, kandi uduhe iterambere ry'iby'umwuka n'iry'iby'umubiri. Turinde umubi, turinde umwanzi n'umugwanyizi, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Iyi ndwi dutanguye, Yesu Kristo akubere ukuruhura n'ukwakira. Haleluya.